แต่pule kan ngap ngiru pule ya ta तो pule kan लेंचो अपने खेतों की देखभाल करता घूम रहा था। चारों तरफ मक्की की फसल लहरा रही थी। इस बार काफी अच्छी फसल होगी। बस 2-4 बार बारिश हो जाए तो अच्छा हो, फसल पक जाए, बस फिर आराम ही आराम करते हुई लेंचो मुंडेर पर आ बैठा। उस खेती में उसके खेत थे और घर था। पास ही एक नदी बह रही थी। लेंचो कभी आसमान की ओर देखता, कभी अपने खेतों की ओर। वहाँ मन ही मन बहुत प्रसन्न था। pule to harum deh तभी उसकी तो pule kan पत्नी ने खाने के लिए पुकारा। लेंचो pet nak turun menilai अपने बच्चों को लेकर खाने के लिए घर के भीतर गया। सब खाना खा रहे थे कि कुछ अंधेरा सा छाने लगा। लेंचो ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक छोटी सी पतली सुई के सामने आ गई थी। अगले दिन सारा आसमान बादलों से ढक गया। मोटी मोटी बूंद गिरने लगी। मक्की से पीछे हवा में झूम रहे थे। Dapat mentakasngi mentakasngi kebang peni ba ke khun jongnga mo tong ba ka pule hindi ka pule kot hindi tang bang kampat pha hindi ya ka tang ba ka pule kot hindi ti ngan hap le kum no mo no tong mar ba kibriu jongi boro ki ong bet ba kalong ke bae bani kai hindi tang ba ni khon jonga pa dengan pat pha ke hindi ru ka pule tin hindi te ngan ong kum no mo ti pe sene kong dang mano ba hikai phik tin hindi ha hikai mano balik sekolah sasar ambal school sasar ti sane tem dan hindi am kamsim hindi am ti kemut long pi dan interest pai ka hindi nei ti pi ong kuno pi kwa ban long no hikai hindi ti manta kemut pi puli kini ki kot nei
to hau pule sakawai ke page part to pule sakawai ke page to ke page nang ni rup ni le to लिंचू को लगा पीछे भी भीकर खुश हो रहा है पर बून खीरे खीरे तेज होती गई pule se pule हवा के झोंके भी बदलते गए और ong ken ha और एले पकाने लगे देखते ही देखते सारा खेत सफेद औलों से ढक गया अब एक भी पत्ता दिखाई नहीं देता था सब और सफेद ओले ही देखते थे मक्की के सारी फसल बर्बाद हो गई लिंचू और उसकी पत्नी पर मुसीबतें का to datang atol abyang to ti menta haba pui te phi baro kiba pet bhai kan ga YouTube channel jonga mo ti like share comments phi ki banang bhai ka hindi namar nga ring kum tu mo ti ban pen I ya ka kai ka sap ka phong ba ai du bli tre kan rat namar ba menta kani ka khun jonga mo ka kwa ban long nong hikai ka hindi ti ka baka kwa maka mo kwa ban pen I kan ka pertai bang imde ban pendo mensiam la ne pendo jekerman ye ki khun la ni ba ong ba omlong hendrei nga ai lat be haki khun hi bakin rai ya kataka jingkwa jungki namar kataka thong jungki ngimla ban ong be ba kamla ban long ne kala ban long ti tangkawei hi kalong be hakajing minot ke jongki hi ra ba kidon ya kataka interest sepang jong kata ka jingkwa jongki bat kidon ka thong ya kata ti nga pedinga nga ai mensiam yaki bakin tresitom bakin nangla penjana su ti phi ki ba pet bhai kini ka YouTube channel jonga la da phi singau kumno ru sa like share comment sentu ti khanang bang anduk sngo tho mo ti tangkini kenten khublei siboni phi baro